Film festivala imamo posebnu čast ugostiti jedinu 120. u redu gošću History Film Festivala iz cijeloga svijeta, sa svih kontinenata, gospođu Anitu Panić iz Beograda, koja će nam predstaviti ovu jednu krasnu monografiju o jednoj, pa mogu zapravo slobodno reći, najslavnijoj glumici jugoslavenskog filma, Mileni Dravić. Ili Ključnova, koja je premijerno predstavljena u Jugoslavenskoj kinoteci u Beogradu. Naime, bilo je to vjerojatno povodom 60. obljetnice njenog filmskog debija, jer je Milena svoj prvi film snimala 1959. godine. Bio je to film Vrata ostaju otvorena, Františka Čapa, redatelja čeških korijena, a na samom snimanju, eto, Milena je proslavila svoju punoljetnost. Ona je od tada snimila oko 170 igranih filmova, odigrala je 12 kazališnih predstava i veliki broj TV drama, serija i raznih show emisija koje su bile vrlo popularne. A gospođa Anita Panić, dugogodišnja autorica, dokumentaristica i spisateljica, je odradila ovaj, ja bih rekao, za kinematografiju važan posao. Također je i autorica monografije o poznatom glumcu Petru Kralju, koji je također izdanje Službenog glasnika. Anita Panić je član Udruženja filmskih umjetnika Srbije, živi i radi u Beogradu i ima status slobodne umjetnice. Sve da vas pozdravim, dragu publiku i goste, i htjela bih da pozdravim gospodina konzula Republike Srbije u Rijeci, gospodina Petrovića, i hvala vam što ste došli večeras. Onog trenutka kad se fizički pojavili štampe, ja sam rekla, molim vas, određenu količinu knjiga odmah na adresu gospođe Dravić. To je stiglo, ali s obzirom na ovo izdanje od 400 strana, ne verujem da je uspela da je pročita, ali je knjigu videla i nekako je srce na mestu, jer je željno očekivala ovu knjigu i eto, to se desilo tako. Inače, promocija je bila u velikoj dvorani Jugoslovenske kinoteke, božanstvena promocija uz puno njenih kolega, emotivno, i evo, knjiga živi i dalje. Imala sam oko 40 promocija, imala sam prošle. Znate, to je žena zaista velike karijere na ovim nekim našim prostorima, da tako kažem. Ona je jedina glumica zapravo koja je dobila nagradu u Kanu 80. godine za film Poseban tretman Gorana Paskaljevića. Kao da je među ljude i nad vjetrom rečena Doktore, zanećete baš nijednu čašu? O ne, hvala. Da. Ima prekobrojna i to je njena prva zlatna arena u Puli. Imala je samo 23 godine. Kao i sve mlade glumice, ona se tamo rastrčala oduševljena Pulom, išla je na kupanje i onda svedoci tog vremena kažu da se pojavio jedan kritičar i da je tražio po plaži, kaže, gde si ti mala, šta se kupaš, ajde izlazi. Kaže, dobila si nagradu. Ona kaže, koju nagradu? Kaže, dobila si zlatnu arenu, ajde, kaže, požuri. Radeš sa svojima, ko da si mi tipa neki student. Šta se ti mešaš, glupačan, umeš još im da kažeš? Kome bre ti glupačo, ti si mi mnogo popametan i učuvan, trupaš se tamo da ti nije mesto. Zaveži, jer ako te ja odala mi... A, ne bojim se ja više takvih, sad smo druže ravnopravni.
sada spominjemo Pulu, ja imam večeras izuzetnu čast i zadovoljstvo da predstavim gospodina Igora Gala, mileninog kolegu, mogu da kažem i prijatelja, koji je došao da uveliča ovu promociju i doneo je jedan kratak, ali zaista zanimljiv isern upravo iz Pule. I eto, taj film se zvao Vrata ostaju otvorena, to je moj prvi film. Daj Bože da ostaju otvorena što još malo. I eto, to je prvi susret, znači, sa Pulom, na jedan zaista veličanstven način, kakav zaista ne pamti. Sad kad se vraćamo Mileni, naravno, ipak kad vidite njeno lice, njenu divnu dušu, toplu, koja sa ekrana prodire u svako srce direktno, onda možete shvatiti kako su oduševljenja i ranije bila kad je publika videla nju i onu elitu nekadašnje kinematografije, pogotovo njenog Ljubišu, jednog najboljih partnera koji su bili zajedno. Ja, na primjer, mogu dodati da smo bili dugo prijatelji, ali mi nikad nismo radili film zajedno. Poznali smo 50 godina i nikad nam se nije dogodilo da se nađemo u jednom filmu. Njen Draga Nikolić, također, mi smo od 69. godine stvarno dobri prijatelji. Imali smo jedan veliki film zajednički planiran 60. godine Vladana Sljepčevića po romanu Gorile, ako se sjećate. Taj je film trebao da se snimi zapravo u Parizu, francuska koprodukcija je trebala biti i sve je bilo već završeno, ali se to dogodila smjena vlasti. Kad vidimo ovakvu monografiju, kao ste divno napravili, Mileni, to živi malo krivo. Mi u Hrvatskoj, našim glumcima, još nismo dočekali nešto slično. A i naša filmska agencija, koju nazivamo House, joj nije palo na pamet da napravi jedan mali osnov prema svojim filmskim velikanima, koji svakako je bilo. Ja mislim da je to jedan dobar primjer, ja bih zato i poslao, da se malo proradi na svijesti kakva nam je baština, ko je bio među nama, a moram reći da se ne ugledamo u tradiciju koja je bio u srpskoj kinematografiji, imate i prema svojim filmskim autorima, a naravno i prema svojim dramskim umetnicima. To je jedna epopeja koja zapravo zaslužuje svaku pohvalu. To bi volio naglasiti i nikad neću zaboraviti što je rekla kad se malo zabrine, kaže: "Dico, jeste vi gladni?" I onda brzo trči da nešto spremi, to ste vjerojatno i vidjeli kad god radite. Ta njena briga za okruženje i prijatelje je bilo nešto što je fantastično. Hvala vam lijepo što ste me pozvali. Hvala. Milena Dragović. Tako da je meni gospodin Čakširan ustupio svoju privatne fotografije i u knjizi možete vidjeti Breda Pitta kostimiranog sa 15 godina. I kada su neki naši glumci nedavno bili u Hollywoodu i sreli ga i pitali kad dobro se vi sećate svoje prve uloge, kažu: "Ma ne sećam se, bio sam klinac, ali se dobro sećam svoje filmske mame, mnogo je bila dobra prema meni." Beautiful. Forgive me. There comes a day our eyes open wide. And there comes a day our eyes close forever. Lunch is ready. Aye, aye, Captain. Pozvala me tiho da me vodi Do not turn off this pulsating motor of joy and life energy. Orgazam masovnog marširanja! Orgazam radne frenezije ko šampiona rada, sporta i umetnosti!
Smrt muškom fašizmu, sloboda ženskom narodu. Malo ljudi zna da je ona 70-ih zapravo tu svoju, da kažem, pozorišnu karijeru već je bila ostvarena filmska glumica, započela u ateljeu 212 u vreme čuvene Mire Trajlović, koja je bila zvezda tog teatra kao osoba koja vodi i kao rediteljka. Ona je igrala u komadu Eržena Ionesca Lulu, to je neka 72. godina i u ono vreme su veliki pisci imali običaj da obilaze Evropu i da prisustvuju premijerama gde se izvodi njihov komad. Tako da je Eržen Ionesco bio u Beogradu i nakon premijere svog komada on je prišao Mileni i rekao: Milena, ja sam gledao puno izveđenja mog komada u Evropi, mogu vam reći da ste vi najbolja Lulu. I to je njoj bio veliki kompliment, jer je bila prosto stroga i skeptična prema sebi da li će se ona u tom žanru snaći, jer ipak je film nešto drugo, teatar je drugi pristup i dimenzija ulozi. Evo, zahvaljujući gospodinu Modriću na ovom divnom festivalu i nadam se da će knjiga i dalje uvijek svoj život i da će na dostojan način predstavljati delo Milene Dragić. Ja bih jedan mali aplauz za gospođu Anitu Stanić, koja je bila uporna da dođe. Koliko